lakini konjweye. Marafiki yangu baisha kunitoroka wala ni nini. Miezi 3 siku hata natembea na shonekani lakini habanyangalia hata vizita hakuna. Nitaita kwanza wa mumoya huyu. Nitamuita kwanza. Alo rafiki yangu. Alo rafiki yangu ngaliki. Sasa lakini rafiki yangu. Mie nakonjwa na kunyangalia hata mvizite sembure hakuna. Weleka kunyangalia hata. Boss kuona jua rafiki yangu. Unakunywa tena nini tena? Unakunywa nini? Rafiki yangu. Hata kunyangalia ni ndosie. Sikia hata unyangalia lakini rafiki yangu. Mbo tunajonja boss hawezi gonja piko sasa kule. Mbo sibi comprendre ni sasa. Basi kunekeraka buboshe kurani kumangonjwa. Unyangalie tu. Unyangalie tu rafiki yangu, unyangalie yake. Sawa basi mimi nakuya basi. Nkonda basi niko afanye nakuya basi. Sawa basi. Utembee mbio unyangalie kila rafiki yangu. Sawa. Hapa kwanza napata kwanza huyu mumoya huyu. Yana nilita mwingine na ambo natakuya. Na mchunga kwanza hapa. Tate Tenganya anapenda wafane wake kwa sababu nyinyi wafane ndio wakumpandisha yule. Wingi yake. Rafiki yangu. Sawa. Hakukua mbali. Mama Unajua kwa mimi nilikuwa nafaa kule vile vikosha ni nyamu kichwa sana kabisa. Basi na mie tangia niligonjeka miezi 3 siku kutoka mkitanda. Yesu we. Mganga aliniambia ambo niko nafunga kitambara mkichwa hivi. Naona gisi ushaisha, ona maraba. Ushaisha sana. Ulikena angalia. Krize inatani wa rafiki yangu. Zena sema nakuchukia krize inatani uwa. Basi niko nasikia sasa vile nilishakuwa nilikopetele mtumbo rafiki yangu. Bitakuwa tubie Mungu atasaidia. Hii njoo wananiambia ambo unaanza nikunywa. Hii nani kama njoo nani shita ngauzi. Ambo iko nasaidia mtu. Niko sikia mtu unapita viringaringa. Ile niko nasikia kwa sema kule kwetu. Mama. Tusikie yako tusikie. Basi utakuja na kia mgonjwa. Basi mgonjwa anakuwa na apeti. Nauliza ulikenda angalia ukenda angalia. Unaona? Mimi nakuuliza ulikenda angalia wala ukenda angalia. Kwa maana mimi unaona krize iko na mimi niko nina kiapa niko tuwa hamna kitu. Wakati unaongea ambo krize iko. Maana yako ulikata mikono wazi hivi. Sasa unalipata nini hapa lakini? Nilikia tu kuangalia mimi na mimi nikana vision. Ile ndio kisha ukatafuta. Ulikenda angalia. Mimi naona pigia kama mavira hii muro sinitushota mbili wewe. Toka tu pale. Iko sawa sasa kuroga. Toka tu. Wewe tu wewe. Kidogo. Utaniletea sitoma. Wende tu. Rafiki yangu. Ulikenda angalia na kitu. Unakuwa mtu mzima, ulisomaka, baba yako alipeleka nani makuta kundiplome yako ambayo ya kusomesha. Wewe unako nani? Diplome bila franga ni nini rafiki yangu? Ukome na kumaziki. Ndio kupata nguo wewe. Ndio kulenyia wewe. Ndio angalia mkonda una kitu wapi? Usiposi ya ndume